Dore breaking news, amakuru agezweho mu rubuga rw'imikino mutamenye mu kipe ya Rayon Sport dukomeze kwiyubaka. Inshuti z'u Rwanda namwe abanyarwanda mukomeze kwihangana muri ibi bihe bidasanzwe turimo kwibuka abazize jenoside mu 1994. Reka twanzike ingingo zacu turi buze kuzirambura imwe ku yindi. Mu kipe ya Rayon Sport havuzwemo amakuru akomeye, aho ku mbuga nkoranyambaga z'ikipe Rayon Sport bakomeje kwihanganisha abafana ndetse n'abanyarwanda muri rusange muri bihe bidasanzwe byo kwibuka. Ndetse andi makuru ku rundi ruhande ni amakuru ajyanye na transferi ziri kuvugwa muri Rayon Sport, ndetse bivugwa ko hari abakinnyi beza cyane bagiye kujoininga equipe. Ni igihe gito kirimo kubura kugira ngo abambere batangire basinye, dore ko ikipe Rayon Sport izasinyisha hafi ikipe yose, dore ko bamwe na bamwe bagiye basonza amasezerano kandi hari abafunze imitwe badashaka kongera amasezerano, ariko nta byanongora n'ubundi bari ku rwego rwo hasi babonaga ko bazasigara ari abasimbura muri Rayon Sport. Reka tukubwire ngo niba ari ubwa mbere kanda subscribe umunsi turi video kugira ngo ujye ubana natwe. Reka twanzike imwe ku yindi. Muri uyu mwaka w'imikino ikipe Rayon Sport irimo gutungurana cyane, yanatangaje amwe mu makuru akomeye cyane arimo kazakoresha abakinnyi 22 gusa hiyongeyeho 5 bo mu academy. Ibi ni byatunguranye cyane mu itangazamakuru ndetse binanasakuza, ndetse aho umuriro watse i Nyarugenge ku ikipe Rayon Sport biri kuvuga ko igiye kumanura ibihanyanswa. Amakuru atugeraho yemeza neza ko bamwe mu bakinnyi batangiye kuganirizwa ku rwego mpuzamahanga. Uyu mwaka uzaba utandukanye n'indi myaka itandukanye ikipe Rayon Sport yagiye igura abakinnyi, kuko ngo hagiye kuza directeur technique w'umuzungu ukomeye cyane, ndetse bivugwa neza ko afite experience hagije. Ibi bigiye kugirwamo n'uruhare na Skol. Byose uraza kubimenya ku ngingo z'akasamutwe. Turaza kuri stade Amahoro yahawe ubushobozi bwo kuzajya yakira ikoranabuhanga ndetse n'imikoranire ya VAR. Byose stade system yatangiye kugeramo ndetse yabaye activated. Ku rundi ruhande turaza twerekeza ku munyamakuru Faustinho nawe watangaje amwe mu magambo akomeye cyane. Turaza kumugarukaho simbigarukaho. Yatangaje impamvu yamuteye kuva aho yakoraga akerekeza kuri radio Isibo FM maze ibyumweru 2 ishinzwe mu muzi nk'abareyo, ndetse umunyamakuru unakunda ikipe Rayon Sport byimazeyo, ndetse uvugana ko amakuru hafi ya yose mu kipe mw'imbere aba yafite 5/5. Kaze muri aka kanya kuri izi ngingo zirambuye. Ikipe Rayon Sport yemeje amakipe yose hano mu Rwanda. Umuriro watse ku rundi ruhande mu gihe ngirimo kuvugisha abakinnyi bahambaye cyane bo ku rwego rwo hejuru. Yerekeza mu gihugu cya Uganda, mu kipe yitwa Bright Stars. Hari abakinnyi bavuga ko ari 2 beza cyane barusha urwego Ojera. Uyu akaba agiye kuza mu kipe ya Rayon Sport, harimo Nelson n'abandi. Aha ntaribwo ikipe Rayon Sport irimo kwerekeza gusa, kuko no mu gihugu cya Tanzania yakubise icyumvirizo muri Simba FC. Bivuga ko Onana nawe yishimira kugaruka mu kipe Rayon Sport. Amashi menshi cyane kuri uyu musore ku rundi ruhande. Ariko nanone kandi ku rundi ruhande muri Kenya ngo naho ikipe Rayon Sport ntabwo yahasiga, kuko naho yakubise amaso. Aho muri Cameroon, Senegal n'ahandi biri kuvugwa neza ko hari abakinnyi bagiye baganirizwa abanyamahanga bahambaye, ndetse utibagiwe n'igihugu cy'u Burundi. Ikipe Rayon Sport yagiye hahiramo abakinnyi batandukanye, ndetse ivuga ko deal noneho zizaba zihambaye cyane muri Ruwatsi Nyarugenge. Rayon Sport amakipe yose yatangiye gutangira guhaba iyi equipe kubera abo bakinnyi amazina yabo uburyo aremereye, harimo nk'abakeba APR ndetse n'andi makipe ahanganye cyane n'ikipe Rayon Sport. Harimo n'ikipe ya Kivu Sport ubu idahagaze neza. Ikipe Rayon Sport ngo nayo yafashe umwanzuro ukomeye cyane wo kuzazanamo abakinnyi bakomeye cyane.
abenshi barimo kwibaza bati ese ninde uzaba umusimbura wa Majaliwa, ninde uzaba umusimbura wa Ojera, ninde uzaba umusimbura wa Kizimana Adolphe, ninde uzaba umusimbura wa Rwatubyaye Abudu n'ibindi bibazo bitandukanye bigiye byibazwa ku kipe ya Rayon Sports. Aba ngo agiye kuzana abakinnyi bo ku rwego rwo hejuru. Ese wamenye ko umusimbura w'Uruvumbu yaba ari kuboneka? Ku rundi ruhande hari umukinnyi ikipe ya Rayon Sports yagiye yirengagiza ngo kubera Ruvumbu yari ari mu kipe ya Rayon Sports, ariko ibi byemezwa neza ko ashobora kuzongererwa amasezerano kubera ko n'imyaka ya Ruvumbu yarimo kugenda yiyongera. Aha amakuru dufite ni uko uyu mukinnyi wakomeje kwirengagizwa ashobora kuba agiye kuvugishwa. Ku rundi ruhande avuga ko ari umukinnyi uhambaye cyane wo ku rwego rwo hejuru. Amakuru atugeraho dukura ku mbuga nkoranyambaga za Rayon Sports zemeza ko ikipe ya Rayon Sports igiye kuzana ibihanyanswa bihambaye cyane. Reka twifashishe mu bumwe mu magambo akomeye cyane Uwayezu Jean Fidele yagiye akoresha muri iyi minsi, aho ikipe ya Rayon Sports yarimo mu nama ikomeye cyane na Skol, umuterankunga wayo. Canal Plus nayo ndaza kubibutsa ibyayo. Bivuga ko igiye gutanga imodoka ku ikipe ya Rayon Sports nyuma yo gutanga ibikoresho nka jezi, imipira ndetse n'ibindi bikoresho byo mu kibuga bishya byo kwifashishwa mu myitozo. Canal Plus yo turaza kuyigarukaho mu makuru ataha, ndetse n'iyindi nkuru itandukanye n'iyi nge kuza mbategurira. Ku rundi ruhande amafaranga arava he? Abareyo biyemeje kurushyigikira ikipe yabo nubwo yaba iri mu mvura y'amahindu. Abareyo bavuga ko ikipe yabo banejejwe nabo nayo nk'uko bigaragaza ku kibuga bakitabira imikino y'ikipe ya Rayon Sports. Bivuga ko ikipe ya Rayon Sports kugeza ubu miliyoni 100 izibitseho zo kwifashisha muri aba bakinnyi izagura. Ku rundi ruhande ikintu kirimo gukanga abantu ni uko ubu Skol mu gihe yabaha miliyoni 150 haba hari kubura miliyoni 50 gusa, ubundi ikagenda igahaha abakinnyi. Bivugwa neza ko yaba izanye abakinnyi beza cyane hano mu Rwanda. Abakinnyi 22 gusa nibo bazagurwa ku rundi ruhande, ndetse ubwo abo bose yashizemo abazongera amasezerano mu kipe ya Rayon Sports nshya, timu nshya, ndetse izanye na directeur technique mushya w'umuzungu. Mane nyagasani, noneho ibi byatangiye gusaza mu makipe yo mu Rwanda. Aha directeur technique azaza hembwa na Skol. Bivuga ko Skol yo yagize uruhare mu kugira ngo uyu directeur technique aze mu kipe ya Rayon Sports. Ku rundi ruhande ikipe ya Rayon Sports yo irimo gutungurana cyane, ariko nanone reka twerekeze n'andi makuru arimo kuvugwa. Dani Alvarez ukinira ikipe ya Barcelona FC yafunguwe. Ku rundi ruhande ikipe ya Chelsea na Man City zishobora kwisanga zamanuwe mu cyiciro cya kabiri. Hari ibintu byinshi bitandukanye bikomeje kugenda bigaragara ndetse bihambaye cyane, aho harimo ibintu bimeze ukuntu nyine tu muri la shampiyona ya mbere ku isi Premier League. Harimo ibyo kugura abakinnyi ku rundi ruhande bakomeye cyane, bigatuma ijya muri kurizi yo gukoresha amafaranga menshi bibirahanirwa. Harimo n'igihano gihambaye cyane cyo kuba yabanurwa mu cyiciro cya kabiri, ariko ibi bigaterwa n'uko ahanini baba babesha amafaranga baguze abakinnyi.